Kopogore gi mano, min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi osingo mar telone mine e loro kuonde uso math moko opuodhi ponono ni piny owacho ok bi kawo okang' mar loro bachego masani uso kuong matieko ngima oganda. Kano lose skul primar Makangai mantiere kar ching'o od bura ma Mwea West kama ne oromo kod anyuola 23 mag jogo manowito ngimagi tok madho kuong motimo kwiri juma mokalo. Dorcas wacho ni giyol mar rango kinde ka kinde ka mine kod wuone iko nyithindgi. Dorcas omedo ni gibiro riwore kod kanise mar konyo tiego rowere mamadho kuong asasa kendo chiwo negi thuolo mag tije. Dorcas nochiwo omenda maromo Sh10,000 moro ka moro ne familia moro ka moro. And it has a role to play. As a county government, gavana wetu amejaribu sana kupambana na haya maneno, na kuna sheria ambayo itakuja kupitishwa next week wabunge wakirudi ya kupambana na haya maneno. Na Her Excellency ameuliza all law enforcement agencies tushikane mikono. Pombe ambazo zimewekwa sumu zinapatiwa watu wetu wanakufa. Watu sio mbuzi na si ng'ombe, si umbwa kama au ni paka. Watu wawe wanakufa namna hii. Na vile mtu anakuja anapelekwa kotini mara 16. Mtu anaachiriwa anakuja anaua watu, anapatiwa nafasi nyingine auwe wengine. Sasa ameua 23, 5 wamepotea macho, ni vipofu sasa, na familia zao zitaendelea kuwa ndio zitapatiwa hiyo mzigo. Wananchi wamechoka, kina mama wamechoka na kina baba wamechoka. Wale ambao wanafikiria wataendelea kama sheria haitawashika, sisi kina mama tutafunga hizo baa.